Dobrodošli. Ovo je Fenix kanal. Ove godine martovska ravnodnevica bila je 19. ili 20. marta u zavisnosti od vaše lokacije. A definicija ekvinocija ili ravnodnevice iz rečnika kaže da je ekvinocij vreme ili datum 2 puta svake godine kada sunce prelazi nebeski ekvator. I kada su dan i noć približno jednake dužine. I takođe sunce izlazi tačno na istok, a zalazi tačno na zapad u roku od nekoliko dana pre ili posle ravnodnevice u zavisnosti od vaše lokacije. Ovde ima model globusa i model ravne zemlje i promatranu putanju sunca preko ekvatora za svaki ovaj model. Sada mi u globus zajednici znamo zašto je ravna zemlja neuspešna u objašnjenju ovog zapažanja. I ono što ću sada učiniti je da vam pokažem stvarni opaženi zalazak sunca blizu ekvatora i zašto ovo zapažanje funkcioniše jedino na globusu. Singapur se nalazi na oko 1,3 stepena geografske širine severno od ekvatora. I ovo je lokacija Singapura na oba modela i kao što vidimo nalazi se na južnom vrhu Malajskog poluostrva. Sada je ovo vremenski interval zalazećeg sunca onako kako se vidi u Singapuru, pa ću ostaviti link u opisu videa. Ovo je postavljeno otprilike mesec dana pre septembarske ravnodnevice 2013. godine, pa hajde da pogledamo. Sada na ovom snimku možete videti da sunce zalazi skoro savršeno vertikalno u odnosu na horizont. Tako da je ovo posmatrana putanja sunca na zalasku u Singapuru. I kao što možete videti nije savršeno vertikalna jer je Singapur 1,3 stepena severno od ekvatora. Ali ako bi otišli direktno na ekvator, putanja sunca na zalasku bila bi savršeno vertikalna. Sada ako neko živi u Bangkoku koji je oko 13,8 stepeni severno od ekvatora, Singapur je udaljen oko 1500 km južno od njega. Pogledajmo sada neke snimke koji su napravljeni Nikonom P900 u Bangkoku u intervalu od 50 minuta. Putanja sunca na zalasku u Bangkoku takođe nije vertikalna i ima nešto veći ugao nego ona koju smo videli u Singapuru jer je Bangkok dalje na severu. Sada ovi timelapse snimci takođe pokazuju da sunce ne zalazi zbog perspektive koju zastupaju u zajednici koja negira globus. Ovi vremenski intervali su ponovljivi bilo kojem ravnozemljašu koji poseduje Nikon P900 ili P1000. Pa hajde da uporedimo putanju sunca na snimku iz Singapura koji smo videli u ovom videu sa podacima sa sajta timeanddate.com. Polja koja su istaknuta žutom bojom pokazuju da sunce izlazi tačno na istok i zalazi tačno na zapad. I nadmorska visina podnevnog sunca je na 89 stepeni. Sada takođe imajte na umu da je dužina dana 12 sati i 6 minuta i da se to ne menja mnogo u Singapuru. Ovde možete videti da je najduži dan na junskom solsticiju oko 12 sati i 12 minuta, a najkraći dan na decembarskom solsticiju oko 12 sati i 3 minuta. I to je samo razlika od oko 9 minuta između najdužeg i najkraćeg dana u godini. Sada za nekog ko živi severno od Singapura u Bangkoku razlika između njihovih najdužih i najkraćih dana je samo oko sati 40 minuta. Ovo su podaci sa sajta sunkalk.net i ovi podaci su mnogo tačniji od onih podataka na sajtu timeanddate.com. Ovo je lokacija Singapura na jugu Malezijskog poluostrva i ovde vidimo precizniju visinu podnevnog sunca od 88,74 stepena. I ovo je posmatrana putanja sunca. Izlazi na istok u solarnom podnevu je malo južnije od Singapura i zalazak sunca je na zapad. Pa hajde sada da vidimo da li ova zapažanja funkcionišu na ravnoj zemlji. Evo lokacije Singapura severno od ekvatora, a ovo je solarno podnevno sunce. I ovo bi bila lokacija otprilike 12-časovnog dana i noći. Kada je lokalno podnevno sunce na ovoj lokaciji, ovo bi bio izlazak sunca za Singapur. Tako da na ravnoj zemlji ako živite u Singapuru trebali biste videti sunce kako izlazi na severoistok, ali vi zapravo vidite da sunce izlazi na istok. Tako da model ravne zemlje predviđa izlazak sunca koji nije ni blizu istoka. Naravno isto vredi i za zalazak sunca. Predviđeni smer kompasa nije ni blizu onome što mi zapravo posmatramo. Ali na globusu možemo lako objasniti ova zapažanja. Sada evo Singapura severno od ekvatora i putanje sunca iznad ekvatora na ravnodnevici od istoka ka zapadu.
Tako da ne samo da ovo funkcioniše za Singapur, već svi oni koji su na geografskoj širini Singapura takođe vide sunce koje izlazi na istok. A to je zato što je sunce toliko daleko da svetlosni zraci dopiru do zemlje paralelno. Isto važi i za zalazak sunca. Naravno, na ravnoj zemlji nije teško videti da bi svi duž te geografske širine videli izlazak sunca u potpuno drugačijem smeru na kompasu. A to isto važi i za zalazak sunca. Evo još jedno pitanje za pristalice ravne zemlje. Da li ovo sunce jednostavno prestaje da se kreće pravo dole i kada je ispod horizonta? Da li su ikada razmišljali o ovom pitanju? Kojom putanjom ide sunce noću da bi se vratilo na istok? Zar stvarno misle da bi trebalo skrenuti desno za 90 stepeni da obiđe severni pol? Kako neko ne može shvatiti da sunce nastavlja istom vertikalnom putanjom ispod tebe noću dok se vraća na istok da ujutru ponovo izađe? Opet, ako ste u Singapuru, ovo je mesto gde vidite izlazak i zalazak sunca. Ovo je zenit. Posmatrano solarno podne je na 88,7 stepeni iznad horizonta. Pa opet, kojom putanjom ovo sunce ide da se vrati na istok da bi ujutru ponovo izašlo? Na ravnoj zemlji severni pol je udaljen preko 9600 km u ovom smeru na sever. Što znači da bi ravnozemljaško sunce moralo skrenuti oštro udesno da bi sada obišlo severni pol. Sada ovo je posmatrana putanja sunca koja se vidi danju iz Singapura i logično je da će sunce samo nastaviti istim putem ispod vas i preko noći. Kako ovo funkcioniše na globusu? Pa hajde da počnemo sa suncem na ravnodnevici direktno iznad ekvatora. Ovo je geografski položaj sunca na ekvatoru. Naravno, tu je i podela između dana i noći. I evo Singapura u podne. Sada dok se zemlja rotira u ovom smeru, Singapur će se udaljavati od geografskog položaja sunca na ekvatoru. Pošto zemlja rotira 15 stepeni na sat, ovo će biti pozicija Singapura u 13 časova. Evo pozicije Singapura u 14 časova, 15 časova, 16 časova, 17 časova. A ovo bi sada bio položaj Singapura na zalasku sunca. Kada pogledate ovaj rotirajući model globusa, zaista je vrlo jednostavno objašnjenje zašto ravnodnevica zaista funkcioniše onako kako i opažamo u realnosti. I opet, problem ravne zemlje je u tome što bi svi posmatrači na istoj geografskoj širini videli izlazak i zalazak sunca na potpuno različitim smerovima kompasa. Ali u stvarnosti svi vide stvarni izlazak sunca na istok i stvarni zalazak sunca na zapad. Naravno, to je razlog zašto ljudi u zajednici ravne zemlje najradije ne bi pričali o suncu na ravnodnevici. Pozdrav od Feniksa i vidimo se u nekom novom videu. Produkcija Feniks kanal.